Debido á crise que está a afectar as pemes e microempresas, xorde a idea de mercadotecnia, co fin de ofrecer asesoramento de calidade aos clientes, investigación comercial, logística comercial, marketing no punto de venda e xestión comercial. Solucións específicas para cada cliente. A cooperativa Mercadotecnia está localizada na Guardia, o que permitirá actuar na zona de Galicia e norte de Portugal, abarcando un amplio sector comercial. Mercadotecnia estará composta por 3 técnicos xóvenes, con moitas gañas de levar adiante a cooperativa con imaxinación, tesón e xestión democrática.